Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Sanusi Channel SV. Hari ini saya ngeplog di Dermaga 2. KMP Nusa Dharma akan sandar. Di hari Minggu laut tenang, jam 16.54 sore hari. Yang putih KMP Nusa Dharma, yang biru HM Baruna. Frequency low. One, top 5950.
sebelah kiri Kapten Nesterius lagi manuver. Persiapan lempar jauh ruangan. Dipercepat ya, Nek. Ya, pelayanan, Pak. Pelayanan. Ya, pelayanan. Tadi Bang, sudah sampai darat. Langsung kirim spring. Langsung kirim spring. Ya, pelayanan. Pelayanan pesawat. Lewatin lumpur aja, bisa. Konten. Ya. Berikan tahan dulu, berikan. Bang Andri Botok. Tahu ada Bang Andri Botok di belakang. Yuk,